Vladiko, rekli ste da je povratak sjedišta eparhije Zakumsko-Hercegovačke i Primorske jedan od najznačajnijih događaja u istoriji crkve. Zbog čega? U istoriji naše crkve ovdje u eparhiji našoj Hercegovačkoj. Prije svega zato što su mnogi mislili da tog do povratka neće doći u Mostar i da je to skoro nemoguća misija. Eto, mi smo se odlučili na taj korak uz Božju pomoć, uz blagoslov naše crkve, ali u isto vrijeme imajući u vidu da smo opet tu svi zajedno na jednom mjestu. Nismo jednostavno mogli da kažemo da se odričemo Mostara, nismo mogli to da u dijelu pokažemo da se odričemo. Jer Mostar je toliko značajan kulturno, istorijski. Jesu li ljudi toga svjesni? Jesu li svjesni koliki je to značaj zapravo Mostar imao sve vrijeme kroz vijekove kada je riječ o kulturnoj duhovnosti crkva? Neki jesu, neki nisu, kao i većini stvari. Neki ljudi ne znaju, neki nisu u mogućnosti da znaju. Ali oni ljudi koji znaju istoriju, koji znaju književnost, koji znaju istoriju umjetnosti u Bosni i Hercegovini, odnosno u bivšoj Jugoslaviji i u tom prostoru Balkana, znaju koliko je Mostar značajan grad, ali prije svega koliko je značajan za Srbe, jer su bez ikakvog pretjerivanja Srbi bili najznačajniji ljudi Mostara. I to je činjenica, to nije naša sad želja ili naše natezanje. Srba nema u Dalmaciji, nema ih u Crnoj Gori, nema ih na Mediteranu. Je li zapravo u tome značaj više povratka u Hercegovinu? Pa teško je reći, ne može se reći da ih nema u Dalmaciji, ne može se reći da ih nema u Crnoj Gori. Ima ih, ali može se reći da postoji tendencija da se Srbi istisnu sa juga, da se odgurnu od mora. Možda je poznato, možda nije ljudima da je Sveti Sava prve svoje eparhije osnovao ovdje na Stonu, 30 km odavde, od manastira Žitomislića. Druga je bila na Prevlaci Miholjskoj, Zecka, a treća je bila, ne znam, Žička, Prizrenska, i to su bile prve eparhije koje je Sveti Sava postavio. Ne zbog toga da bi sad ih postavio na neke granične prostore, nego zato što on duboko bio svjestan šta znači Mediteran i šta znači biti blizu mora, jer je bio i u Carigradu i u Grčkoj. A s druge strane, zato što je tu postojao narod. Jer ne bi bilo moguće staviti episkopiju na mjesto gdje nema naroda. Danas se može reći da postoji stravičan pritisak na Srbe u Crnoj Gori, do granica nerazumnosti, do ludila. Tako jedno poricanje tog crkvenog, nacionalnog, uopšte ljudskog postojanja i identiteta. Što se tiče nas, mi smo kroz jedan ili drugi rat, kroz, mogli bi reći slobodno u Hercegovini, kroz istrebljivanje ljudi, da ne kažem tu izmanipulisanu i istrošenu riječ genocid, odgurivani od mora. 10 kilometara odavde su Prebilovci, selo u kome kogod se zatekao tog jutra kad su došli ustaše, nije ostao živ. Tu su i Klepci, tu su Metkovići, tu je taj Ston, tu je dolina Neretve. Samo u Drugom svjetskom ratu oko 2000 ljudi je ubijeno u Mostaru. A to nisu bili ljudi sad onako redom ubijani, nego najbolji ljudi. Najugledniji, najviđeniji. Najugledniji, najviđeniji. I mogli bismo reći da sad smo mi pristali na ovaj posljednji progon, da bi taj zločin iz Drugog svjetskog rata pokazao se isplativim. I u tom smislu je mnogo opasno ako se mi odreknemo svoje zemlje, svoje istorije, svoje kulture. Čitav ovaj kraj zove se Brankovac. Ovo što obuhvata crkva i oko crkve, sve je bilo srušeno.
I sad je krenulo zidanje. Najteže je bilo izaći iz zemlje, što kaže narod. I do kraja godine ćemo zidati, ako Bog da, 11 metara zidova, to će biti do krova. To vrijeme kad je zidana krajem 19. vijeka bila je najveća crkva na Balkanu. Unutra možda stane ima nešto oko 1700 kvadrata. Inače, isto tu na Brankovcu, prva kuća do Vladičanskog dvora, vidi se da su bili velika gospoda iz te kuće, je ova naša čuvena istoričarka umjetnosti Anika Skovran. Ona ima tu dio nasljedstva, neki dio ima crkva, neki dio porodice Jelačić i Peško. S njima se dogovaramo, to je inače ulaz u Stari grad. Inače ima žalosnih stvari, znate, bio je natpis na toj kući Dokić, Peško, Kovačina, čini mi se. I onda su, kako je padala kiša, pala fasada, to što je bilo zamazano u vrijeme komunizma, pa se otkrilo. Pa su sad pravili jednu reportažu o gradu i taj natpis se ukazao da je to Dokića i Peška, ali neko je to fotomontažom izbrisao. Pa smo im rekli da to nije lijepo i da se to ne može izbrisati. Jeste li vi zadovoljni povratkom u Hercegovinu, načinom na koji ljudi žive? Povratkom, mislite, u dolinu Neretve. Hercegovina je jedna složena oblast u tom smislu što Hercegovina je i Nikšić, Hercegovina su i Pljevlja, Hercegovina je i Prijepolje u nekom širem kontekstu. Hercegovina je sve do Čajniča i Goražda i Višegrada i u tom smislu je teško govoriti o Hercegovini kako je danas ljudi doživljavaju. Hercegovina je opet i do Duvna i do Livna. I Srbi su nekako ljudi koji su živjeli ovdje u dolini Neretve prije svega. I možda najstariji. Ovdje imate kod same Neretve u našem pravoslavnom groblju ostatke bazilike iz 4. vijeka. Tvrdošu su pronađeni zidovi iz 4. vijeka, grobnice iz 4. vijeka. U Paniku kod Bileće mozaik iz 3. vijeka, ranohrišćanska zajednica, život ranohrišćanske zajednice. Tako da je prosto izgleda nevjerovatno kad to govorimo i samima nama je teško da to povjerujemo. A onda prolazak apostola, njihovih nasljednika, Kirila i Metodija, crkve Svetog Klimenta Rimskog, čije su mošti nosili Kirilo i Metodije u Rim, kad su htjeli da izdejstvuju, da mogu i da služe ne na latinskom jeziku. Sve su to neke nevjerovatne stvari. I onda se desi to da je Sveti Sava, kao sin Simeona, velikog župana srpskog, dobio upravo Hercegovinu za svoju oblast kojom je trebao da upravlja. Kao što znamo, on je otišao u manastir, ali njegova ljubav prema Hercegovini se manifestovala u najdubljem smislu te riječi, jer je postavio od prve 4 jednog episkopa upravo u Hercegovinu na Ston i u Ston. Od tada pa nadalje čitava istorija je prožeta takvim ličnostima. Odjednom, vrlo brzo poslije Svetog Save, poslije pogroma, pojavljuje se Sveti Vasilije. Pojavljuju se nevjerovatni likovi u istoriji crkve, u istoriji života do ovih ljudi koji su u 19. vijeku, čim su prvi put mogli da progledaju, pokazali nevjerovatne sposobnosti, vještine i umjetnosti i kulture. S obzirom na taj značaj, da li ste zadovoljni danas povratkom u dolinu Neretve i način na koji se ovdje žive? Recimo, da li biste mogli pozvati ljude da se vrate, oni koji su otišli u Srbiju, oni koji su otišli dalje? To je ipak velika životni korak, neko ko je sad već negdje osnovao, recimo, dom, da se vrate ovdje. Da, mi neprestano pozivamo ljude. Međutim, ljudi danas žive tamo gdje je to moguće. Moje uvjerenje je da je u Hercegovini moguće živjeti, da je moguće živjeti lijepo. Ali sam također realan da je to jako teško. Za mnoge ljude bi to bilo teško. Međutim, ono što možda vi razmišljate i što želite da postavite kao problem je da li bi ljudi bili prihvaćeni ovdje.
kao Između gosti, ostalog. kao povratnici, kao došljaci. Ja nikad to pitanje ne postavljam, zato što mi jednostavno ovdje ne možemo biti gosti. Ne možemo biti čak ni povratnici. Mi smo ovdje svoji na svome i to je ono što daje jednu veliku prednost. Ovo je stara srpska zemlja na kojoj žive Bošnjaci, Muslimani, Hrvati, Katolici, koje možda živi kogod hoće i ima prostora za sve. Ali mi toliko imamo svoje zemlje, gruntovno, recimo u tim Prebilovcima gdje smo ubijani, da možemo da živimo, ali nesumnjivo je da pomoć treba od cijele zajednice, od Da bi se veći povratak. Beograda, od Banja Luke, od svih. I naročito da se u glavama ljudi promijeni ta svijest kako je Hercegovina siromašna, kako je kamenita, kako je bremenita. I da se može započeti život. Ali taj strah kod ljudi da će se ponoviti zlo je nešto što je najopasnije. Da li je taj strah o kom govorite s razlogom? Znamo da je Mostar podijeljen grad. Može li ga iko ujediniti? Pa s razlogom je siguran. Svaki čovjek ima neki strah. Strah je kao neka sjenka čovjekova. Ali čovjek je zadužen i pozvan da se oslobađa straha. On je pozvan da bude biće slobode, da bude biće hrabrosti, da bude biće plemenito. Strašiv čovjek ne može biti plemenit, ma koliko bio u sebi dobar, jer on ne može tu plemenitost da ostvari. Strah ga blokira. Da li je Mostar ujedinjen, da li će biti ujedinjen, to je pitanje onako prosto teško, zato što jedni i drugi imaju svoje ambicije, svoje aspiracije. Ja mislim da Srbi treba da imaju svoje ambicije u Hercegovini. Prije svega koje? Da su one legitimne, da žive kao svoji na svome, da žive na svojoj zemlji, da budu uvaženi, da budu poštovani, da bukvalno drugim ljudima daju slobodu da žive i da se bore za svoju slobodu. Evo tamo, vidite, ova je naša kuća i ove kuće srpske su još uvijek porušene. Ali sve se polako počelo obnavljati, ako Bog da, obnovit će se. Ovdje vam je ulaz u stari grad. Centru. Da, to je vrlo lijep grad, vrlo onako prijatan, ali to je, što bi rekli, istočna kultura, istočna strana Mostara. I tu pretežno žive muslimani, Bošnjaci, ali onako su dobri ljudi i nema nikakvih problema. Ima mnogo turista, ali ono što je zanimljivo, mi ovdje imamo mnogo naših kuća koje su u procesu vraćanja i... U kojoj je to fazi? Povratak te imovine? Pa nešto je već vraćeno, vidjet ćete tamo. Ovo ostalo je u procesu vraćanja i vratit će se sve, nema dvojbe o tome. Mnogo je lijep ovaj stari grad i ovdje ima, hvala Bogu, ima i ćirilicom. Da. Prije je bilo karakteristično da se brišu ćirilični natpisi, sada u zadnje vrijeme je to prestalo. Još uvijek od Čapljine do Mostara se brišu. Od Mostara pa malo nagore se ne brišu, ali i to će proći. Tamo, na onoj strani, od one katedrale počinje takozvani taj hrvatski dio grada u kome žive pretežno rimokatolici. Ono što je zanimljivo, mi živimo na oba dvije strane. Nema potrebe za Kako je? Koji ste vi? Blagoslovite. Ste dobri? Dobro smo, kako ste vi? Vera, kako ide? Evo, nije loše. Dobri momci. Dobro je. Vidimo se. Svako dobro. U svakom slučaju je zanimljivo. Ovdje imamo jednog umjetnika, druga našega. Vladika Nigoli, tačevanje. Izvolite. Hoće da malo pogledaju. Inače, svi su Mostarci umjetnici. Po rođenju.
Pa nekako je to, nije samo u Sarni, nego Hercegovac, imamo nekog toga, neke žice. Neke žice ima, Sami znate da nema. Kako ste vi? Za dubore, za slikarstvo, za vajarstvo. Super, hvala Bogu. Hvala Bogu, to hvala je Bogu. najvažnije. Hvala puno. Hajde, još sam Jesi ti ovo radio, molim? Sve je moje. Čoveče, kakav je ovo lik. Vidiš, on radi sve. I ove hrišćanske slike, i islamske, ikonograf i zograf. Zograf, jes, to je pravi. Živopisac, bravo, svaka čast. Hvala puno. Hvala vama, dođite kad budete. Doću obavezno. Biće mi drago da vas vidim. Svakako ću doći. Ali je Bosna i Hercegovina podijeljena zemlja. I Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci štite svoje nacionalne interese. Upravo o strahu o kom smo govorili, može li se prevazići? Niko dobro ne živi. Pa sav svijet je podijeljen. Svijet je podijeljen na istok i zapad, na sjever i jug, na razne religije, na razne sisteme, društvene, političke, ekonomske. Pitanje jedinstva svih ljudi je univerzalno pitanje. Mogu li ljudi da se ujedine, mogu li da prevaziđu podjele? Da, stalno nam to zajedništvo se potencira. U kojoj mjeri ono moguće? Šta vi mislite o tome? Pa u mjeri u kojoj ljudi budu trpeljivi i pažljivi jedni prema drugima. Ta podijeljenost je prije svega plod netrpeljivosti i mržnje. Netrpeljivosti i nepažljivosti, netrpeljivosti i zla. Ako se borimo protiv toga trpeljivošću i pažnjom za svaku riječ, za svaki korak, onda je moguće. Kako se stvara ta atmosfera o kojoj sad govorite? Pa, na riječi se definitivno ne pazi, na način na koji se govori, obraća ljudima, a riječi pokreću na djela, odnosno nedjela. Pa ljudi očigledno to rade svjesno. Pogotovo, recimo, ako pogledate, ne znam, sarajevske medije, neke, koji neprestano forsiraju tu netrpeljivost prema Srbima i tako dalje. Imate paradoks da nije cilj da se ocrni jedan zločin ili neko ko je proglašen za zločinca. On čak možda bude na taj način i postane heroj. Nego je cilj da se jedan narod proglasi za zao i za zločinca. A to uopšte nije normalno, nije dobro, nije dobronamjerno. Mi ne možemo ovdje da otvorimo televizor, novine, a da ne bude genocid, 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 genocid. U redu. Šta smo mi dobili time što smo, ne znam, ćutali 40 godina poslije bukvalno istrebljenja Srba u Krajini i u Hercegovini? Nije ni to dobro. Ali, kako je davno rečeno, potrebna je mjera u svemu. I potrebna je obzirnost prema svima. Toga nema. To fali, ali to će doći zato što ljudi prepoznaju da to nije dobra namjera. Što to mogu učiniti političari? Gdje je tu njihova odgovornost i intelektualci kada je riječ o retorici? Da, to je pravo pitanje. Intelektualci su jako odgovorni. Odnosno, intelektualcem bi se mogli nazvati samo oni ljudi koji su jako odgovorni. To je još jedno od pitanja. Ko je to sve danas? Za velike stvari, a to o čemu vi pričate je velika stvar, je uvijek potrebna elita. Ako primijetimo da nismo sposobni za velike stvari, možemo da zaključimo, odnosno da postavimo pitanje da li uopšte postoji elita u Bosni i Hercegovini. Da li postoji čak elita igdje u bivšoj Jugoslaviji? Da li su ti ljudi od kojih sam prvi ja, na nekim položajima, da li su oni elita? Da li opravdavaju tu poziciju odgovornosti? Jer vlast, čast, moć prije svega podrazumijeva odgovornost. Ona se zato nekome i daje. Da li opravdava? Šta vi mislite?
I u kojoj mjeri, ako da, u zavisnosti od toga šta? Postoje ljudi koji su odgovorni. Postoje ljudi koji su neodgovorni. Stvar je u tome što neodgovornim ljudima ne treba davati toliko prostora i što se neodgovornost mora kažnjavati, mora se pokazivati na nju se ukazivati. Recimo, najbolji primjer je kolika je neodgovornost prema riječima, koliko ljudi lažu. Nekad je bilo to, recimo, da su ljudi lagali da bi sebe učinili da su malo ljepši, bolji i pametniji nego što jesu. A danas? Danas se laže da bi se neko učinio ružnijim, gorim nego što jeste i da bi se on uništio, da bi se ponizio. I kad se toga sjetim, ono laganje negdašnje mi se čini simpatičnim. A ovo sadašnje je baš zlo. I ono hrani tu ozlojeđenost u ljudima. A nema ništa gore nego kad se čovjek ozlobi. Kako, na primjer, pomoći Srbima i Hrvatima koji su marginalizovani u glavnom gradu Bosne i Hercegovine? U takvoj jednoj atmosferi? Najvjerovatnije da su i Srbi i Hrvati sami krivi za to. U kojoj mjeri i na koji način? Ne bi mogao da kažem u kojoj mjeri i na koji način, ali nisu smjeli to da dozvole. Šta su trebali uraditi? Da se bore. Na koji način? Na svaki način. Prije svega na dozvoljene načine. Na kulturan način. Na način koji podrazumijeva sposobnost i korištenje svih ljudskih kapaciteta. Čini mi se da je biran lakši put. A kad god se bira lakši put, rezultat je loš. I to je... Manji otpor, jel? Da, manji otpor. Linija manjeg otpora. Uopšte nije dobro što su u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije u najvećoj mjeri, ali i Bosne i Hercegovine, Sarajevu, ne može više govoriti realno o multietničnosti, o multireligioznosti. Čini se da je Bosna i Hercegovina došla u ćorsokak i da niko ne vidi izlaz, ni nakon ovoliko godina. Vidite li vi? Kako je ona moguće uopšte? Ako čitamo Ivu Andrića i sad su, čini mi se da je godina njemu posvećena i da je jedna od godišnjica, onda ćete moći da vidite da je Bosna i Hercegovina uvijek bila u nekoj vrsti ćorsokaka. Ali da se u tom ćorsokaku živjelo, ljudi su nalazili razloga i volje da žive u tom ćorsokaku. Naravno, on je to nekad nazvao jednim stravičnim imenom, prokleta avlija. Ali znamo da ta avlija može da bude i neprokleta, da bude jedna veoma prijatna sredina. Mislim, priroda je prelijepa, zemlja je čudesna, ima divnih ljudi. Kako? Ima dobrote, pa samo dobrotom. Trebalo bi da postane sramota sve što nije dobro. Da postane sramota laž, da se vrati da to bude sramota. Da bude sramota krađa, da bude sramota ogovaranje, klevetanje, ruženje drugoga. Da bude sramota rađenje o glavi drugome. I da bude sramota nerad. Ako nije tako, onda se sve obrće. Onda postane sramota rad. Onda postane sramota kad si ti dobar. Kad je neki đak nekad bio odličan, to je bilo dobro. Sad kad je odličan, on je u problemu. To su stvari koje se onako nekako čudesnim nekim duhovnim zakonima izvrnu. I to je problem. Ali s tim problemom se treba sresti i treba ga pokušati rješavati. Ljudi su dobri i vrlo su duhoviti, što je onako manje poznato, ali mislim manje poznato negdje tamo daleko. Meni je bilo nepoznato. Nekako prođo smo. Da li ste spremni, gospodine? Znaš kako ja protivnica kažem? Izvini, ja uvijek 40 daje. navikao se 30%, tri put da se ljubimo. 40% protivnice daje. Ovo je Gvardijan
najvećih samostana u Mostaru. Imamo čast da nam je on najbolji prijatelj u Mostaru i inače mnogo pametan i mnogo dobar čovjek. Vrlo rijetko se te dvije stvari slože. Da je čovjek dobar i pametan. Družimo se junački, onako dobro. Kad god sam ja u Mostaru, on je veoma kritičan i kaže da nisam dovoljno prisutan u Mostaru. Kako? Dovoljno nije prisutan u Mostaru, po našem viđenju. Jeste. Da bude još da je više. Frajko nam je pomogao najviše u tom smislu što smo se mogli osjetiti dobrodošlim. Imali smo mnogo druženja sa njegovim kaluđerima, monasima, redovnicima. Igrali smo čak jednu fudbalsku utakmicu i mi smo izgubili. Vjerovatno ja nisam bio baš najspremniji. Ali u svakom slučaju ima divnih ljudi. Koliko je takvih susreta? Koliko je takvih prilika? Pa svaku, ni najmanju priliku koristimo da se susretnemo, čini se. Pa ja što mislim, ja, svakako. Možemo, zavisi opet kako čovjek gleda. Mislim da sad od ove nove godine dolaska gospodina Vladike da bilo je dovoljno, a moglo i bolje. Republika Srpska daje sigurnost, naravno, Srbima na ovim prostorima. Kažete nam koliki je značaj njenog postojanja. Što biste mogli reći, evo, političarima prije svega, ali i ljudima koji žive u Republici Srpskoj? Pa sigurno da ne postoji Republika Srpska, da bi bilo nemoguće govoriti više o nekoj slobodi koju Srbi imaju u Bosni i Hercegovini. To se vidi iz federacije. Život Srba u federaciji je život manjine koja se snalazi, koja opstaje, ali koja opet najviše može da zahvali svom postojanju, mada je to svedeno zaista na minimum. 7 do 10 hiljada ljudi živi u Sarajevu. 5 do 7 hiljada živi u Mostaru i okolini. Ne znam koliko ljudi živi u Drvaru, recimo. To su 3 grada za koje možemo reći da žive Srbi u federaciji. Ali kad znamo da je u Sarajevu žive od 250 do 300 hiljada, kad znamo da je u Mostaru žive 35 hiljada Srba, onda je to dramatično. Porazno, strašno. Šta reći ljudima u Republici Srpskoj, ljudima uopšte, političarima, narodom? Da moraju da čuvaju tu teško stečenu imovinu. Ali i da moraju da shvate da Republika Srpska ne znači odricanje od onoga što nije u granicama Republike Srpske. To jest naših krajeva, sela, kuća, domova u Bosni i Hercegovini. Nikako se ne treba plašiti tog imena Bosne i Hercegovine. Mi smo Srbi iz Bosne i Hercegovine. U knjizi našeg akademika Milorada Ekmečića, koji je vjerovatno najbolji istoričar u našem vremenu, ne samo za Srbe, nego i za sve druge, možete da nađete podatak da su najstariji Srbi uopšte na Balkanu Srbi iz Bosne. Srbi iz Bosne, ne čak Srbi iz Bosne i Hercegovine, nego Srbi iz Bosne. I u tom smislu nema odricanja od Bosne. Ali Republika Srpska je iznuđena napadom na Srbe. I ne to samo napadom iz 1991. nego napadom iz 1941. i napadima prije. Ali naravno i srpskim greškama, i srpskim mukama, i srpskim nevoljama. U svakom slučaju, poruka je ne smijemo da se bojimo, da se odričemo i moramo da se borimo. Ne samo za opstanak, nego mnogo više za napredak. Koliko je tu značajna veza između Banja Luke i Beograda? Pa Beograd je po mom mišljenju najznačajniji grad i dalje u onom prostoru koji je činio nekad bivšu Jugoslaviju. To će tako i biti. Banja Luka postaje značajan grad time što je administrativni centar za jednu tako veliku organizacionu jedinicu, entitet kao što je Republika Srpska. Banja Luka postaje veliki grad
i prerasta iz jednog srednjeg grada u veliki grad i može mnogo da uči o tome od Beograda i treba da uči. Ali danas, kao možda rijetko kad, i to treba priznati, vjerovatno najbolji Srbi u svakom smislu žive u Banja Luci, ne u Beogradu. Zato što u Beogradu ima raznih ljudi i on je još uvijek. Što konkretno mislite kad to kažete? Pa mislim prije svega zato što su to Srbi koji su preživjeli strašne stvari. Koji imaju jedno iskustvo iza sebe više, jel? Iskustvo smrti. Nema strašnijeg iskustva od iskustva smrti, iskustvo rata. Veliko i strašno iskustvo koje je doživio Beograd je bombardovanje. Ali to je trajalo 70 dana. To je jedan drugačiji oblik rata. Nego što je proživljeno? Nego što je svakodnevni front. Nego što je gubitak kuća, imanja, života u velikoj mjeri u kojoj su doživjeli ti ljudi koji su danas u Banja Luci. Ali kad kažem Banja Luka, mislim na sve Srbe u Bosni i Hercegovini. Zato što je njihov stožer sad Banja Luka. Da li u tom kontekstu možemo pričati i o situaciji Srba na Kosovu? Stalno se pominju u javnosti, evo, nažalost, ponovo je aktualizovanje pitanje na Kosovu i Metohiji dole. Priča se o njima, ali oni nisu nigdje dobrodošli. Pa i oni su minorizovana zajednica. Sjećam se dobro kad sam bio negdje 2005. 2006. ne znam tačno u State Departmentu i razgovarali smo kao delegacija Srpske crkve sa ovim Nikom Bernsom, bio neki treći, drugi, ne znam, sekretar državni. I kad sam mu rekao da bi za nas bilo jako dobro kad bi Srbi na Kosovu imali uslove koje imaju Indijanci u Americi. U ovom sad trenutku, ne onom trenutku kad su bili lovljeni i ubijani. On se naljutio i rekao da je to tamna strana američke istorije i da to ne bi sad poredio s tim, ali sam ja ostao miran i rekao sam mu da, znam da to nije baš nešto slavno, ali kad bi naši Srbi imali sad uslove koje imaju Indijanci u rezervatima, mi bismo bili prezahvalni i presrećni. Upravo se samo logično nameće pitanje, gdje je njima srećnije živjeti, zapravo gdje je sreća? Je li njima rješenje, šta vi mislite, ostati na Kosovu i Metohiji u tim getima ili u grupama se kao takvi premještati negdje u unutrašnjost Srbije? Gdje li može se postaviti uopšte pitanje šta je preče zemlja ili sreća? Da, život u getima nije dostojan čovjeka. Ali kad imate razloge, ozbiljne razloge, kakvi su razlozi opstanka na Kosovu ili kakvi su razlozi opstanka u Hercegovini, u Bosni, u Crnoj Gori, u Krajini, u Dalmatinskoj, onda morate da budete spremni da podnosite sve. Znate, neki dan kad smo služili u Prebilovcima, kad mi se javio jedan čovjek da živi tu sa ženom i sa 4 djece, nisam mogao da vjerujem. Da neko poslije tog što je bilo 41. tog što je bilo 91. može da se odluči da živi sa 4 djece u Prebilovcu. Ali taj čovjek je srpski junak. Svaka čast čovjeku koji traži za svoju djecu bolji život, smirniji život, bolju školu. Ali ovaj čovjek je junak, ne znam to bolje reći. Što bi značilo da su i Srbi To bi značilo da Srbi na Kosovu, oni koji su ostali da su najbolji junaci, oni koji su pobjegli, oni su pobjegli. Oni nisu izdržali taj pritisak i treba ih razumjeti. Ali oni koji su ostali, njima treba pomoći. Šta će s njima biti? Nesumnjivo je da Srbija hoće u Evropsku uniju, međutim i činjenica je da najveći dio Evrope, te Amerika, jeste priznala Kosovo kao samoproglašenu nezavisnu državu. S druge strane, ponovo se čuju zvaničnici Srbije koji kažu mi se nikad nećemo odreći Kosova i Metohije. Šta vi mislite, kako će se ta balansiranja završiti, govoreći s aspekta tih ljudi koji su junaci o kojima ste sad govorili? Pa mislim da će sve to zavisiti od tih ljudi, od junaka. Neće zavisiti od toga šta kažu političari.
niti će zavisiti od toga šta kažu političari američki, ni srpski, ni albanski, ni šiptarski, ni Priština, ni Beograd, nego će zavisiti od života. Život je ono što pobjeđuje. Šta biste im vi rekli? Da žive i da se bore. Da ne daju svoje. Ali da nekako svi shvatimo, u jednom trenutku smo postali razmaženi. Počeli smo da plačemo. Hoćemo ovo, hoćemo ono. Šta konkretno mislite? Pa mislim da je problem što se kod ljudi pojavljuje ta potreba da se čvrsto drže varke. U posljednje vrijeme sam oduševljen Mešom Selimovićem, čitam te njegove misli i te romane na neki možda drugačiji način nego što sam čitao nekad. Kaže na jednom mjestu da mi u stvari ne volimo planinu, nego volimo njenu sliku u svom oku. Doživljaj. Da, mi se u stvari ne borimo za zemlju, nego se borimo za onu stopu na koju ćemo mi stati. I rekao je da se mi najčešće borimo za varku i da se nje najčvršće držimo. Kako smo došli u takvu situaciju? Ili je to oduvijek bilo, Vladiko? Ljudima je to oduvijek bilo iskušenje. To je uvijek povezano sa tim idenjem širim putem i lakšim putem. I to je varka. Uvijek se mora birati težak put i mora se izabrati put koji je dostojan čovjeka. Koji mu daje to osjećanje da se on bori za nešto što je dobro. Jel most spaja ljude? Sigurno, jel, kako su prije spajali, danas možemo reći da on može spajati. Iako, jel, možda malim koracima, ali zbog svega što se dogodilo, jel, možda imati, možda i nekad ljudi očekuju brzim korakom. Važno je da, jel, ti koraci što postoje, da se budu polaki, da se gradi, jel, povjerenje među ljudima. Ja mislim da se to povjerenje pomalo i osjeća. Svakako zahvaljujući i vladiki, pa moram reći ovdje sada i muftiji, a i sigurno i Kraljevskom samostanu, a i biskupi našem koji su spremni za i dijalog i koji su spremni, jeli, susresti se, razgovarati. Ja mislim da ove godine da smo već nekoliko se puta i susreli. I zvanično i nezvanično. I to ljudi osjete u radu i ljudi o tom u radu razgovaraju. I moram reći, osobno kad smo gore bili za nove godine na službama, da se to baš kao val gradom proširio. Yes. Da se ljudi vole da dođe do tih susreta, razgovora i da dođe do povjerenja. Po kojima du ste dijelo? Meni je čast još jednog gospodine da se upoznam s vama. Hvala lijepa vam. Živi, zdravi. O čemu smo govorili zapravo ili jeste politika ili je prožeto politikom. Mogu li se razdvojiti crkva i politika? Često čujemo u javnosti da to ne bi smjelo se miješati jedno sa drugim. Je li to uopšte moguće? Evo i vas karakterišu kao čovjeka koji se bavi recimo politikom. Da. Politika valjda u tom izvornom smislu znači briga za polis, briga za grad. Zamislite čovjeka koji živi u gradu, a koji nema brigu za grad. On nije baš pametan čovjek. Jer to znači da nema brigu ni za sebe, ni za druge ljude. I nije dobar čovjek. Mogli bi se reći da je blesav taj čovjek. S druge strane, danas je tako postavljena stvar demokratija, partije i to je davno ustanovljeno. Ljudi koji dolaze u crkvu, ljudi koji se osjećaju duhovno crkvenim, u isto vrijeme su i članovi partija ili su vođe partija, a u najmanjem slučaju su glasači. Ne možete te ljude sjeći preko pola, pa reći sad ste vi u crkvi, sad ste glasači. Ima jednostavno to prožimanje u samom čovjeku.
Ali ono što bi bilo dobro da bude jedna zajednička briga za ljude. Na način na koji to može crkva i na način koji to se traži, očekuje od politike. Čini mi se da bi najpravilnije pitanje bilo zašto nešto odvajati kad je to u stvari nemoguće. I to bavljenje tim odvajanjem je nevjerovatna stvar. Evo kad je to u pitanju paradoks. Recimo da je Staljin i Hitler su bili dva najanticrkvenija čovjeka možda u novijoj istoriji čovječanstva. I šta im se desilo? Napravili su od svojih ideologija religiju, a od svojih ličnosti božanstva. I u međuvremenu su ubili nekoliko desetina miliona obojica ljudi. Dakle, kad čovjek hoće nešto da odvoji što je neodvojivo, vrlo često su dramatični ti duhovni zakoni koji potpuno stvar obrnu u drugom pravcu. Da li danas vjerske vođe iskreno misle ono što govore? Jer smo svjedoci u javnosti da se ne čuju baš pomirljive poruke, a s obzirom da se ne mogu odvojiti vjera i politika, onda to pokreće atmosferu na terenu. Vjera je tako važna u životu čovjeka, jer bez vjere čovjek ne bi mogao da živi. Kaže neki Paul Tillich, protestantski teolog, da čovjek možda može da živi, da ima razum bez vjere, ali vjeru bez razuma ne može imati. Dakle, čovjek ne može da živi bez vjere. U svakom slučaju, vjerski lideri, kako god da ih nazovemo, imaju ogromnu odgovornost. Oni moraju biti istovremeno i intelektualci, i pastiri. Moraju da ljude uče, učitelji. Moraju da budu hrabri, da ljudima se suprotstave. Moraju da ljude vode. Moraju da ljude miluju, da ih liječe, da ih paze. Moraju da budu ljudi koji idu naprijed. Moraju da budu ljudi koji govore strasno, ali bez ostrašćenosti. Kada govorimo o tome o čemu govorite, onda možemo i spomenuti situaciju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Možemo pomenuti jedan od posljednjih slučajeva vladike Artemija. Čuje se u javnosti da postoji nekoliko struja. Šta vi mislite o tome? Zapravo, kako biste sada ocijenili stanje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi? Ocijenio bi ga normalnim, zato što je normalizovano. Zato što je jednostavno bio jedan trenutak u kome su počele te turbulencije i sad se to smiruje. Imamo patrijarhe, imamo sinod, imamo sabor. To funkcioniše, pokušavamo da rješavamo probleme, a problemi normalno postoje. Koji su ključni? Pa ključni problemi su problemi našeg naroda. Oni su svi ti problemi koje imaju ljudi. Ekonomski problem nije samo ekonomski, on je uvijek i duhovni. Politički problem nije samo ekonomski i politički, on je uvijek i duhovni. Evo sad imate svjetsku ekonomsku krizu. Najveći stručnjaci su dali nedvosmisleno mišljenje da je razlog ekonomske propasti najvećih ekonomija na svijetu, američke, Evropske unije, pohlepa. A to je prije svega duhovni problem. To je duhovni razlog zašto je neko pohlepan. Ako nije se borio protiv pohlepe, čovjek će nesumnjivo biti pohlepan. A zašto bi se borio? Da bi našao razlog da se bori protiv pohlepe, čovjek mora da bude i duhovan. I u tom smislu je veliki problem, jer postoji duhovna kriza koja je vidljiva. Ako postoji ekonomska, postoji duhovna. Ako postoji politička, postoji duhovna. To smo već rekli. Dotaći ćemo se tih relacija. Samo malo kasnije da se zadržimo na ovom pitanju. Da li se nešto promijenilo nakon vašeg pisma koje se uputili arhijerejima? Pa, puno je pričano o tom pismu. Ono je izašlo u javnost tako kako je izašlo. Po mom skromnom mišljenju,
promijenilo se, ali ne zbog mog pisma, nego zato što život to nalaže. Ali ono što je još možda bolje da kažem, da se ne vraćamo na to što je bilo, morat će još mnogo toga da se promijeni. Morat će, jer će nas život dovesti da to promijenimo. Morat ćemo da promijenimo mnoge stvari. Ne u smislu da promijenimo suštinu, istinu, temelj, osnovu, stubove, nego ćemo morati da mijenjamo vrata, prozore, krovove. Morat ćemo da nekako uvijek iznova budemo otvoreni za ljude i da budemo taj prostor slobode za ljude. Ljudi moraju da nađu, pazite, ovo je ključna riječ, utjehu. Ljudi moraju kad dođu u crkvu da osušeno grlo i osušenu dušu napoje vodom živom. A mogu li to danas? Pa mogu ako hoće, ali treba priznati da se mi ponekad tu ispriječimo na vratima crkve i kažemo ovaj može da uđe, ovaj ne može da uđe. To je uvijek bilo opasno. To i Hristos govori o tome. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini? Eparhije su prilično autonomne. Vi ste, evo konkretno u Mitropoliji Dabrobosanskoj postavljeni za administratora. Kakva je tamo situacija i kakve su vaše obaveze? Pa eparhije su autonomne, ali jednostavno postoji ta sabornost, postoji sabor i sinod i patrijarh koji to sve objedinjuju i to je, ja mislim, dobro. To je jedan mnogo dobar sistem, provjeren sistem. Mi imamo odgovornost u eparhijama, ali imamo odgovornost jedni pred drugima. Ja sam postavljen za zamjenika mitropolitu koji je, kao što svi znamo, u poznim godinama. Koje su vaše obaveze I konkretno? onoj mjeri u kojoj on ne može da više funkcioniše, u toj mjeri su moje obaveze veće i po prirodi stvari bite sve veće. Kakve su sada trenutno? Da malo objasnimo to ljudima, kako to izgleda zapravo? Trenutno su moje obaveze da idem tamo gdje on ne može, da radim to što on ne može. Te svakodnevne stvari kad se upisuju djeca u bogosloviju, na fakultete, da malo vidim šta se tu radi. Jednostavno da mu pomognem. I u kojoj je to fazi sada? Da li se može govoriti, da li se govori u Srpskoj pravoslavnoj crkvi o postavljanju novog mitropolita? Pa u Srpskoj pravoslavnoj crkvi se govori o svemu. Mislim, evo, mi govorimo, evo danas i govore mnogi ljudi. O tome se još ne razmišlja jer jednostavno takav je sistem da je on doživotno mitropolit i ja ću mu tu pomoći koliko god bude mogao i svi mi drugi. Teško je govoriti o drugim eparhijama, mora čovjek tu da bude. Ja mogu da govorim o eparhiji Hercegovačkoj, koja je, mislim, doživjela jedan preokret za vrijeme vladike Atanasija. Sve je bilo zatvoreno, sve je bilo srušeno, sve je bilo zaparloženo. Onda smo dobili jednu generaciju sveštenika koji su izašli iz tog rata i to su divni ljudi, mladi ljudi, ljudi skromni, koji nailaze na sve ono na što nailazi čovjek kad je isturen naprijed. Na klevete, na laži, na ogovaranja, ali i na ogromno poštovanje. Mnogi ljudi ih vole, mnogi ljudi slušaju, idu za njima kao za pravim istinskim pastirima koji inom pokazuju ono što govore, inom pokazuju svojim činom. I djelima. I najbolji su sveštenici uopšte u našoj crkvi. Su sveštenici najbolja, kako bi rekao čovjek, najbolja karika u lancu. To nije uvijek tako, ali se mora mnogo raditi s njima. Kako je stanje sa Banjalučkom eparhijom i Zvorničko-Tuzlanskom? I tamo se govori o narušenom zdravlju vladika. Da, čujem da je vladika Banjalučki bolestan, ali nadamo se da bude dobro. Teško je meni da govorim. Mislim, ja sam nekako takav tip. Nikad nisam gledao u tuđi tanjir ili tuđu avliju. Međutim, mnogo je važno da znamo da je najteža stvar na svijetu biti prvi. To sam čuo od patrijarha Moskovskog i sve Rusije Alekseja. To je rekao u svom posljednjem intervjuu, nakon koga je umro
2-3 dana poslije tog što je rekao je najteže je biti prvi. I nije ni čudo što ljudi izgube zdravlje, što izgube snagu. Međutim, ne samo kad je u pitanju vladika, nego kad su u pitanju se, treba uvijek znati i podsjetiti se da svi zavisimo jedni od drugih. Nema tog predsjednika, vladike, kralja koji ne zavisi od naroda. I nema tog naroda koji ne zavisi od svog predsjednika, vladike i kralja. Dobro, od vladike u crkvi, od predsjednika u državi, od kralja u monarhiji, od ne znam ni ja. Uvijek postoji jedan najodgovorniji, kao što vi imate u svojoj kući odgovornog direktora, odgovornog urednika. Neko mora da nosi najveću odgovornost i najveći teret. Međutim, ono što ja primjećujem da je jednostavno bila jedna epoha, bila druga epoha, sve je ubrzano. I sad moramo da stanemo, da se malo izmaknemo kao ono slikar kad slika sliku pa se izmakne 2 koraka da vidi šta je naslikao. Ja mislim da je takav trenutak i da ćemo morati da preispitamo stvari šta je dobro, šta nije dobro i da pokušamo da predvidimo šta treba raditi u budućnosti. Sve to što govorite, ljudi osjete i proživljavaju, dok s druge strane imaju jedan strašan pritisak egzistencije i one ekonomske krize koje smo govorili. Šta im reći u ovom trenutku? Šta im vi možete savjetovati kada je... Ja ne znam da li sam ja baš dobar za taj savjet, ali je stvar u ovome da čovjek koji upadne u depresiju, koja je, mogli bi reći, savremena bolest savremenog čovjeka, teško može da ustane sam. Potreban mu je drugi čovjek. I tu je u tom smislu je crkva nemjerljivo značajna, jer crkva prije svega zajednica ljudi koji su pozvani da jedan drugoga vode, da nose slabosti jedan drugoga. Ali danas ljudi nisu solidarni jedni s drugima, otuđili su se. U tome jest duhovni problem, a onda iz toga i ekonomski. Evo, na primjer, nekad je postojala moba u mom selu. Kad bi, ne znam, trebalo nekome da pokisne nešto što je pokošeno, svi su trčali, čak i oni sa kojima su zavađeni. Tu su se na toj mobi mirili. I sad bi neko rekao, moba, kupljenje trave, žita, to je ekonomska stvar. Moba je duhovna stvar. Pritrčati nekome pomoći je duhovna stvar. Drugoga čovjeka izvući iz krize, drugoga čovjeka koji je upao u krizu, sažaliti, reći mu riječ, podići ga, dati mu ruku, je duhovna stvar. Isto kao što je duhovna, ali u naopakom smislu stvari to kad mrziš nekoga, kad želiš nekome zlo, kad želiš da neko propadne, kad se raduješ što neko propade. Zato su ljudi stvarno, vi ste u pravu, ljudi su u takvom stanju, ali ljudi ne treba da budu u takvom stanju. Ljudi ne smiju da budu u takvom stanju. Ljudi moraju da se bore protiv tog stanja. To je stanje propasti. Čovjek je kao odapeta strijela. Kad stane, ona pada. I ako onaj strelac ne naiđe i ne podigne tu strijelu, ona će tu ostati i istrulit će. To saborovanje kod Srba izuzetno važan segment. Međutim, danas se ljudi više okupljaju na slavama nego u crkvama, bar tako se čini. Šta vi mislite o tome? Pa kod nas u Hercegovini nije tako. Kod nas se okupljaju ljudi u crkvama najviše. I ovdje u zapadnoj Hercegovini... Koliko je važno to okupljanje u crkvama? Pa nenormalno je važno. Tu se učimo da živimo zajedno. Slušamo riječ Božiju, učimo se da živimo s Bogom, dišemo zavrat jedan drugome, stojimo jedan pored drugoga, onaj kašlje, onaj se malo gura, ali jednostavno moramo tu da budemo zajedno. I kad izađemo, mi smo se već naučili življenje zajedno. I mi postajemo tu rod, postajemo braća i sestre i ne gledamo više jedan drugog kao stranca. U tome je, kako sam malo pre rekao, neizreciv značaj crkve.
Problem je što u crkvu ponekad ljudi dolaze malo kasno. Kad su već otišli živci, kad se već istrošio čovjek. Najbolji su nam ovi mladi ljudi. To je ono što našu crkvu čini moćnom u Hercegovini, jer je prosjek starosti ljudi koji su u crkvi nešto između 30 i 35 godina. Na prvoj strani Biblije piše rađajte se i množite se i napunite zemlju. Mi smo tako ružno pogazili tu Božju riječ, Božju zapovijest. Ali gledajte šta piše dalje. Rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njome. Sve je opet povezano. Nemate ljudi, imate neobrađene njive, neobrađena polja, a teče rijeka kroz polje, grije sunce polje. Zemlja i priroda se bune protiv toga. I sve to nastaje jedan kovitlac, opet, kako bi to je riječ, neko koju koristi Meša Selimović, jedan kovitlac u krvotoku ljudi koji nije pozitivan. Znate kako je stanje duhovno čovjeka koji je cijeli dan radio na njivi, a kako je stanje čovjeka koji je cijeli dan proveo u kladionici. Čovjek mora, ako je pao, ustati. Ako go neko zove, pruža mu ruku, mora ispružiti ruku da ustane i mora biti zahvalan. A to Bog neprestano radi. On neprestano stoji pored nas i kaže nam ustani čoveče. A mi kažemo ne, idi ti svojim poslom, ja ću svojim. Slovite za vladiku koji je među narodom. Danas ste šetali kroz Mostar, kroz grad i bez mantije. Da, to je sad neki novi problem, što nekad ne nosi mantiju. Zašto je to problem? Zašto je to bio problem? Kome je problem? Dobro, ima to, znate, kad su tukli za vrijeme olimpijade Medo i Zec Vučka zato što je bio popularan, pa onda su ga kritikovali što ima kapu, pa onda prestao da nosi kapu, pa su ga tukli što nosi kapu. Mantija možda bude i nekad izraz privilegije, da se čovjek na taj način izdvaja i pokazuje da je sveštenik, a u neko vrijeme, recimo u komunističko vrijeme, je bila izraz kukutija ako si u mantiji. Svi su te pljuvali i psovali. Čini mi se da je u ovom trenutku ona postala ponovo privilegija i možda pokrivač za neke stvari i zato sam ja ponekad kad idem među ljudima u gradu skinem da ne bi previše skretao pažnje na sebe i da bi pokazao ljudima da sam ja čovjek, kao i oni. Biti među ljudima je i dobro i teško. Jer niko ne može kao ljudi ni da vas umori, ni da vas odmori. Niko kao ljudi ne može da vas obraduje i niko kao ljudi ne može da vas rastuži. Ali to sve nam govori o tome koliko smo upućeni jedni na druge. Naše postojanje je bukvalno relaciono. Zavisi od naše relacije sa drugim ljudima. Što više ljudi volimo i što više ljudi nas voli, tu se drama ne završava, tu se drama povećava, jer ljubav ima tu osobinu beskonačnosti. Ona može da se širi do krajnjih granica. I u tom smislu je meni jasno da je to problem za neke ljude. Šta će sad on ovde? Zašto nije tamo? Ako je tamo, šta će tamo? Zašto nije ovde? Problem je za ljude kad im uđete u prostor. Problem je što ljudi misle da je rješenje u tome idi ti svojim putem, ja ću svojim. Nemoj da mi ulaziš u prostor. A mi u crkvi smo pozvani da budemo na jednom mjestu, u jednom prostoru, jedni pored drugih. I pozvani smo da volimo sve ljude i da budemo među ljudima. Ako bi sad ja htio da se branim zbog toga, Hristos je, kao što znate, svaki dan bio na ulicama Jerusalima. I
imao je tu neprestanu komunikaciju, neprestanu relaciju sa ljudima. I sa onim koji ga vole i sa onim koji ga mrze. Oni koji su ga mrzeli, on im je odgovarao. Oni koji su ga voleli, on ih je učio. Oni koji su htjeli da ga čuju, on im je govorio. Oni koji nisu htjeli da ga čuju, on ih je ljutio. Jednom se čak tako razljutio da je polomio sve stolove u Jerusalimskom hramu, jer su napravili od hrama Božijeg Šta to govori dom zapravo? trgovački. Šta to zapravo govori? To govori o tome da je to borba. Velika borba. Velika je borba biti među ljudima. Niste Hercegovac, a sa ljubavlju velikom govorite o ovom narodu. Čime vas je kupila Hercegovina? To kaže, ima neka gumanija Teodora iz Bosne, tako ona grdila Trebince tamo. Pa ja kažem, dobro rekao, kad su oni tako loši, što živiš ovdje već 50 godina? Kaže ona, samo zato što nema blata. Ona se tamo namučila u Majevici, ima puno blata. Dakle, kaže jedan drugi čovjek da je svaki čovjek Hercegovac. Samo neko to shvati prije, neko poslije. Hercegovci imaju puno vrlina, imaju imana, ali ne bih sad o tome da govorim. Možda je to neka ljubav koja nije razumna, ali je ljubav i ona ima svoje različite manifestacije. Mislim da je svaki čovjek porijeklom iz Mediterana. I svi ljudi koji dolaze ovdje, koji nisu odavde, iz Vojvodine, iz cijelog svijeta, osjećaju prijatnost ovog prostora, energiju, neku čudesnu energiju, koja dolazi odozgo od sunca i odozdo iz zemlje, iz ovih rijeka i jezera. I najbolje rekao moj prijatelj Dušan Savić, bivši fudbaler, da mu se čini da kad bi Hercegovinu nakalemili na svetu zemlju, da se ništa ne bi poznalo. Vladiko, mnogo vam hvala što ste odvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor. Hvala lijepo. Hvala Bogu.